Nenadić ide da drugog pivota, tu je Marsenić, Ilić, prekršaj. Naši su snažniji, viši, to dobro koriste, naročito u drugom poluvremenu. Marsenić otvara prostora, Vujin. Jao Haubicom. 21-14, 4 gola Vujina, 7 golova Ilića, 3 gola Nikčevića. Koji je to poluvreme, pa Marko ne vidim? 7 golova prednosti, još jedno. On se vrati u igru, to je igrač, evo upravo s loptom, igrač sa brojem 33, Park, on. Biće to, 2 minuta, neiskusni Marsenić, zalepio je za pod Eoma. Momak rođen u Benanama, izuzetan potencijal. U Partizanu je i u prvenstvu i Ligi šampiona pokazao talenat. Vuković ima poverenje u njega, poveo ga je na prvenstvo sveta. Jedini rekord Juventus. Toskića, Stanić brani 2 puta. Bravo za Darka Stanića, podsjeća na one odbrane sa evropskog šampionata i konačno svi u dvorani aplaudiraju. Pogledajte još jednom kako je skinuo 2 zicera, prvo sedmeraca, potom i šut Kima. Darko Stanić, koji sada u Metalurgu. Na prepodnevnim treninzima ima problema jer voli dugo da spava. Sam je rekao da će buduće zamoliti Vukovića da pozove još jednog golmana koji bi mogu umjesto njega da odredi taj jutarnji trening. U međuvremenu Prodanović za novo vodstvo 22-14, drugi gol Prodanovića, pogledajte još jednom. To je njegov drugi gol, pogrešna statistika da je šutirao 5 puta, da je postigao 4 gola. Opet Stanić brani, Ilić do Nikčevića. Vraćaju se brzo rukometaši Koreje, teško je protiv njih razviti kontru, ali zaista nema ni potrebe da mnogo žurimo, ali postigli smo gol sa igračem manje, osvojili loptu i sada možemo mirno da potrčimo još ovih 40 sekundi do povratka jednog od rukometaša. Vučković ponovo na srednjem, Nenadić na klupi, Nikčević, Prodanović, dobra zamisao, ali je brzo reagovao i rukometaš Koreje, Vujin, Vučković, Nikčević, imamo igrača manje, zbog toga ovakav raspored igrača, još 10 sekundi. Ide reprezentacija Koreje u kontru i opet Stanić fenomenalno branio, opet 7 metara i opet isključenje, šteta. Nije bilo potrebe za ovakav start od Nikčevića. Izvinjava se naš reprezentativac, ide na klupu 2 minuta. Pogledajte, još jedno, mislim da bi Stanić i bez ovog Nikčevićevog starta uspio da odbrani šut, a isključenje je potpuno opravdano. Vidjeli ste gde je završila ruka Ivana Nikčevića. Sada šutira Kim. I opet Stanić brani. Treći sedmerac na ovoj utakmici odbranio je Darko Stanić. Vraća se jedan naš igrač. Opet ćemo imati petoricu na terenu. 12 odbrana, 3 sedmerca. Da vidimo ko je peti, već je vreme da se vrati. Evo ga, Nemanja Ilić ušao u igru, Vujin promašuje. Nemanja Ilić na poziciji krila, imamo igrača manje. On, 22-15. Treći gol četvrti za Eoma, sada najefikasniji. Branio je Stanić i moguće i nemoguće, ali ovo je zaista bilo teško. Polovina nastavka. 6 pokušaja, 4 gola za Eoma, koji je u Londonu bio jedan od najboljih u reprezentaciji Koreje. Prodanović. Evo Gajića na golu naše reprezentacije, zasluženi odmor i zasluženi aplauzi za Darka Stanića.
Loše su odigrali naši rukometaši, 22-15 nije vreme za ospuštanje jer će rukometaši Koreje to znati da iskoriste. Dakle, ušao igru Ivan Gajić, 6 godina u Gorenju, pre toga u danskom Silkeborgu, 33 godine izuzetno iskusan, pre 6 godina je bio reprezentativac. Ovo je njegov povratak, odnosno se Vuković da da prednost njemu odnosu na Strahinja Ilića i Janca, a on postiže i 5. gol. Borit će se rukometaši Koreje do kraja i zbog toga treba biti oprezan. 14 minuta do kraja, imali smo 22-14. Ako su pomislili da je sve gotovo, naši rukometaši moraju odmah da to zaborave i da nastave da igraju kao u prvih 10 minuta drugog poluvremena. Šešun umesto Ilića. Evo Žarka Šešun, lepa finta. Sada je naša bekovska trojka, Vučković, Buin, Šešun, na krivima Prodanović i Nemanjilić i Marsenić na pivotu. Vučković. I opet faul. Treći naš napad se završava na isti način. Rukometaši Koreje jure, veruju da mogu do preokreta. Eon, Kim. Jeon, Kim, Eon. I evo gola. Razigrao se ovoma. Mislim da ovo dovoljno upozorenje da sada Vuković našim igračima jednostavno skrene pažnju da utakmica nije gotova. Imali su sreće, rukometaši Koreje, praktično Gajić vratio loptu u gol. Samo 5 razlike, bilo je 8. 6 golova za Eoma. Vujin pa Šešun. Evo ga gol, vrlo važan da se prekine ova serija rukometaša Koreje. U odličnoj formi je Šešun, igra odlično za Rajnjaka Leven u Nemačkoj. On je zaustavljen na pravom mjestu Prodanović. Kim. Nema više Parka na poziciji pivota i to olakšava posao našim u odbrani. Opominje Nikčević naše igrače da slučajno ne pomisle da je sve gotovo i prepuste inicijativu rukometašima Koreje. Ovi su dovoljno kvalitetni da to kazne. Eon, Kim, Eon. Dobra blokada četvrta Vučkovića na ovoj utakmici. 7 metara. Pokazuje Slovak Batura da je to bila odbrana iz golmanskog prostora. Pogledajte još jedan. Jun šutira prvi put, šutira sedmerac Jun i pogađa. Još jednom prevario je Gajića, Jun postigao svoj prvi pogodak. Minut je počeo, 23-18 za reprezentaciju Srbije. Izašao je Vučković, ušao Nenadić. Šešun. Vujin. Lepo je ostavio Nenadić loptu za Nemanju Ilića i 2 minuta i gol. Zaista briljantan potez Nemanje Ilića, 22-godišnjeg igrača Partizana. Debitanta, jedan od